Reka nkusuze kandi nkwifuriza ibihe byiza wo gukunda aho ubwenge TV. Nkushimira wamaze gukora subscribe, ariko nawe nimba utarayikora reka nkubwire ko ari inkunga nziza gukanda aho hantu hatukura Eden ugakanda no kunzogera kugira ngo ubone amakuru yacu mu bambere. Ikaze hano makuru atandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Kwa mbere urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwategetse ko Habimana Thomas ndetse na Bukeye Calixte bafungwa iminsi 30 y'agateganyo kubera icyaha bakekwaho cyo gukubita no gukomeretsa Munyankindi Emmanuel bikamuviramo urupfu. Ubushinjacyaha bugaragaza ko abaregwa icyaha bagikoza ku 25 Ukwakira 2021 mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara mu kagari ka Muhoza. Bivugwa ko Habimana na Bukeye bakubise Munyankindi Emmanuel Ferabeto mu mutwe agahita ajya muri koma. Ako kanya bihutira kumujyana mu bitaro bya CHUB ku ya mbere Ugushyingo. Munyankindi Emmanuel arashiramo umwuka. Amakuru avuga ko amakimbirane yagejeje ku gushyamirana kw'abo baturanyi yaturutse ku kayira kanyuraga mu rugo rwa Munyankindi akaza kugafunga ariko kacagamo abapangayi ba Habimana. Bukeye yari umupangayi wa Munyankindi ariko akaba inshuti ya Habimana bafunzwe muri dosiye imwe. Uko kutumvikana ku ifungwa ry'akayira niryo ryazamuye intonganya zagejeje ku kurwana biviramo Munyankindi urupfu. Umucamanza yavuze ko abagabo bakomeza gufungwa kuko icyaha bakurikiranyweho baramutse bagihamijwe n'urukiko bakatirwa ifungo kiri hejuru y'imyaka 2. Ikindi umucamanza yavuze ko abaregwa ubushinjacyaha bakibakora iperereza hanashakishwa ibindi bimenyetso bigize icyaha. Mwiburana kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo abaregwa bose bahakanye ibyaha bashinjwa bakavuga ko ibyo bakoze bitabaraga kuko Nyakwigendera nawe yabarwanyije. Mu gihe abaregwa bahamwa n'icyaha cyo gukubita no gukomeretsa byateye urupfu bahanishwa igihano cy'igifungo kiri hagati y'imyaka 15 na 20. Mu yandi makuru no ku murambo w'umugabo witwa Mukeshimana Gervais uri mu kigero cy'imyaka 45 y'amavuko waturaguye mu nkombe z'ikiyaga cya Kivu mu murenge wa Gihanga mu karere ka Rutsiro hari ku gicamunsi cyo ku itariki ya 15 Ugushyingo 2021 ubwo uyu murambo wabonetse mu kagari ka Ruhingo. Abaturanyi b'uyu mugabo bavuga ko baherukaga kumubona mu mpera z'icyumweru gishize. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo b'umurenge wa Gihwango Ndayisenga Jean Baptiste yavuze ko uyu mugabo yari atunzwe no gukora ibiraka. Ntibiramenyekana niba yarishwe cyangwa se yariyahuye mu kiyaga cya Kivu. Ubuyobozi bw'umurenge bwahise bumenyesha urwego rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo rukore iperereza hamenyekane icyateye urupfu rw'uyu mugabo. Mu bindi bivugwa kandi mu gikorwa cyo kurwanya inzoga zitemewe polisi ikorera mu karere ka Huye yafashe litiro 940 z'inzoga z'inkorano izwi nka muriture ndetse n'abantu 7 bazifatanywe. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo Superintendent wa polisi Theobald Kanamugire yavuze ko abaturage bo muri iriya mirenge batanze amakuru ko hari bagenzi babo bakora inzoga zitemewe zizwe ku izina rya muriture ndetse zikaba zigira ingaruka ku mutekano. SP Kanamugire avuga ibi yagize ati tukimara kumenya ayo makuru twatangiye ibikorwa mu tugari n'imidugudu bari batubwiye muri iriya mirenge mu karere ka Huye mu kagari ka Nyakagezi umudugudu wa Kamutima mu rugo rwa Sinayobye Calixte w'imyaka 36 y'amavuko hafatiwe litiro 240 za muriture. Mu rugo rwa Mutegaraba Emerita w'imyaka 50 hafatiwe litiro 240 naho Nkunzimana Jean Bosco w'imyaka 39 y'amavuko yafatanywe litiro 120. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo yakomeje avuga ko igikorwa cyakomereje mu kagari ka Rukira umudugudu wa Gacyamu mu rugo rwa Nsanzabwa rwa Joseph w'imyaka 34 y'amavuko hafatiwe litiro 80 ariko waracika. Kwa Tegekimana Eric w'imyaka 30 hafatiwe litiro 120 na waracika na Kraveri yaracitse ariko iwe hafatirwa litiro 70. Ni mu gihe mu murenge wa Kigoma mu kagari ka Gishihe umudugudu wa Karambi ku bufatanye bw'inzego z'ibanze na polisi hakozwe igikorwa nanone cyo kurwanya inzoga zitemewe mu rugo rw'Imbabazi Jean Marie Vianney w'imyaka 32 y'amavuko hafatirwa litiro 70 ariko we ahita acika. SP Kanamugire yavuze ko bariya bose bakoraga iriya nzoga ndetse bakanayicuruza. Yongeyeho kandi gukangurira abaturage kwirinda ziriya nzoga zitemewe kubera ko zigira ingaruka mbi ku buzima bw'uzinywa ndetse no ku mutekano mu baturage. Avuga ibi yagize ati turashimira abaturage baduhaye amakuru ariko tunakangurira abaturage kwirinda ziriya nzoga kuko zikorwa mu bintu bitazwi bishobora kubagiraho ingaruka mu buzima. Ikindi kandi uwanyoye ziriya nzoga ni usanga akora ibyaha bitandukanye birimo gukubita no gukomeretsa n'ibindi bitandukanye. Ziriya nzoga zahise zimenywa hakurikiraho gushakisha abacitse kugira ngo nabo bahanwe. Ingingo ya 5 y'iteka rya Minisitiri nimero 001/MOH/2019 ryo ku ya 4
Werurwe na 19 rigena urutonde rw'ibiyobyabwenge n'ibyiciro byabyo, rishyira inzoga zikozwe mu buryo budakurikije ibisabwa n'amabwiriza y'ubuziranenge n'andi mategeko y'ibiyobyabwenge byoroheje. Itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ingingo ya 263 ivuga ko umuntu wese ukora, uhinga, uhindura, utunda, ubika, uhundi, ugurisha mu gihugu ibiyobyabwenge cyangwa se urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo mu buryo bunyuranyije n'amategeko abakoze icyaha. Iyo bihanijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 5 ariko atageze kuri miliyoni 10 ku byerekeye ibiyobyabwenge byoroheje. Mu yandi makuru kandi yasakaye mu baturage no ku musore witwa Manishimwe Herode w'imyaka 20 utuye mu kagari ka Byahi mu murenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu, yatowe muri yombi akurikiranyweho icyaha cyo gukwirakwiza ibihuha ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo kwandika ubutumwa kuri Twitter atabaza polisi ko aho atuye hari ikibazo cy'umutekano muke, hakorwa igenzura bagasanga icyo kibazo kidahari. Uyu musore usanzwe yatuye mu kagari ka Byahi mu murenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu yatawe muri yombi ku munsi wo kuwa mbere tariki ya 15 Ugushyingo 2021. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Uburengerazuba Chief Inspector of Police CIP Bonaventure Twizere Karekezi yavuze ko tariki ya 15 Ugushyingo Manishimwe amaze gutangaza icyo gihuha babimenyesheje polisi y'u Rwanda n'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu. Polisi yatangiye gukurikirana icyo kibazo cy'umutekano muke kivugwa mu kagari ka Byahi. Muri iryo perereza byaje kugaragara ko Manishimwe yabeshyaga ndetse n'ifoto yakoresheje niyo umuntu hashize iminsi akomerekeye mu karere ka Musanze mu murenge wa Cyuve. CIP Karekezi avuga ibi yagize ati akimera kumenyesha polisi yakoresheje Twitter ko mu kagari ka Byahi hari ibibazo by'umutekano muke ndetse agashyiraho ifoto, twatangiye kubikurikirana. Twagiye muri ako kagari dusanga nta kibazo kidasanzwe gihari ndetse n'abaturage batubwira ko batekanye bakora imirimo yabo amanywa nijoro. Ati twatangiye gushaka Manishimwe turamufata, atwemera ko ari we wabikoze akoresheje ifoto ayikuye muri telefone ya mukuru we. Ati twakomeje gukurikirana iyo foto dusanga ni umuntu uherutse gukomerekera mu karere ka Musanze mu murenge wa Cyuve. Manishimwe ubundi akomoka mu karere ka Musanze, atuye mu karere ka Rubavu mu buryo bwo gucumbika kuko yiteguraga kujya kwiga muri imwe muri kaminuza ziri muri kariya karere. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Uburengerazuba yaboneyeho gukangurira abaturarwanda by'umwihariko urubyiruko gukoresha neza imbuga nkoranyambaga, abibutsa ko kurikoresha nabi bishobora kubagusha mu byaha bakaba bakurikiranwa n'amategeko. Ati duhora dukangurira abantu ko mbere yo gukwirakwiza ibintu ku mbuga nkoranyambaga bagomba kubanza bakamenya ukuri kwabyo. Imbuga nkoranyambaga iyo zikoreshejwe nabi nka kuriya Manishimwe yakwirakwije ibihuha ni icyaha gihanwa n'amategeko y'u Rwanda iyo bimuhamye. Yakomeje yibutsa abantu ko imbuga nkoranyambaga ari bumwe mu buryo bwo gutanga amakuru ariko y'ukuri. Yakanguriye kandi abantu kujya batanga amakuru ariko bizeye neza ko ayo makuru ari ukuri. Manishimwe yashyikirijwe urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB rukorera kuri sitasiyo ya polisi ya Gisenyi kugira ngo hatangire iperereza. Itegeko nimero 60/2018 ryo ku 22 Kanama 2018 ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga, ingingo yaryo ya 39 ivuga ko umuntu wese ubizi wifashishije mudasobwa cyangwa se urusobe rwa mudasobwa atangaza amakuru y'ibihuha ashobora guteza ubwoba, imvururu cyangwa se hohotera muri rubanda cyangwa se ashobora gutuma umuntu atakarizwa icyizere abakoze icyaha. Iyo bihamijwe n'urukiko hanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 3. Reka twerekeze imahanga aho umuhungu n'umukobwa batarahura na rimwe basezeraniye kuri Zoom. Umugore witwa Ayise w'imyaka 26 na Dari w'imyaka 24 batangiye gukundana bataziranye mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19. Amakuru avuga ko bahuriye ku itsinda rya Facebook ryakozwe kugira ngo rihuze impanga ku isi, none byarangiye babanye n'ubwo na n'ubu batarahura. Ayise yatangiye kuvugana na Kenda, umukecuru w'imyaka 56 wamenyesheje umuhungu we Darini. Yavuze ko bafite imyaka ingana kandi ko yifuza kuganira n'umuntu ukomoka mu Bwongereza kuko we yaratuye i Detroit muri leta ya Michigan muri leta z'ubumwe za Amerika. Bombi rero batangiye kuganira nk'inshuti muri Nyakanga 2020 ariko bahita bakundana cyane kuko bavuganaga kuri telefone buri joro. Ikinyuranyo cy'amasaha 5 hagati y'ibihugu byabo ntago byabahagaritse kuko bahise bahinduka couple yemewe. Ayise yatangiye gutegura urugendo rwo muri Amerika guhura n'umukunzi we bwa mbere muri Nyakanga, ariko kuzwa kw'ingendo muri Amerika byatumye
ibyo bidashoboka. Aba bakundanye rero bakomeje kujya bavugana buri joro ndetse buri cyumweru bavuganaga bakoresheje video, bigera ubwo ibintu byabo biryoha batangira guteganya gusohokana ndetse no gutungurana. Ku ya 21 Gicurasi 2021 Darren yasabye Ice ko bashyingiranwa kubera kubura uko bahura igihe kirekire. Aba bahisemo gushyingiranwa bifashishijwe Zoom mu birori byemewe n'amategeko byabereye muri Utah muri Leta Zunze za Amerika. Ku ya 19 Kanama uyu mwaka Ice na Darren babaye umugabo n'umugore, inshuti n'umuryango wabo muto bitabiriye gusezerana kwabo kuri video. Amezi ashize nyuma y'ubukwe bwabo ntibarahura imbona nkubone, baganira inshuro nyinshi buri munsi mu gihe bategereje ko visa Ice yemerwa. Ice umukobwa ukora isuku ukomoka Kansas yagize ati sinigeze ntekereza ko ibi bizambaho mu myaka miliyoni, ntabwo natekerezaga ko hari umuntu witeguye kuntegereza kuko twatangiye kuvugana umwaka ushize, ariko twarashakanye kandi byose byemewe n'amategeko. Ntabwo nshobora kubyemera, byari bigoye rwose kutabasha guhura, ariko bizadutera imbaraga kuko rwagombaga kubinyuramo byose kugira ngo tubane, turakundana rwose. Reka nkwibutse ko iyi ari Haha Ubwenge TV, kora subscribe, like, comment na share kugira ngo ujye uwa mbere mu kubona ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi.